sibingelele savuka nenkosi uJesu Kristu kwabafileyo. Bingelela ngokuthula ekseni kwinkonzo. Yehora ekseni sizovuselelana. Kwasihlale silinde ngoba lokhu kufa kuyosifikela ngayindlela zonke. Noma izinto zikhona emhlabeni zenzeke izinto uJesu wayikho esho kanjalo lapha kuLuka 21:36 uthi lindani nikhuleke ngezikhathi zonke wanifanelwe uphepha konke okuzokwenzeka sesiyoma phambi kwendodana yomuntu siyokumangala ukuthandaza. Ayikho enye into esiyonqoba ngayo emhlabeni ukuthandaza siliphakamise igama likaJehova. Izimo ezixakile uJesu uthi akulindwe. Lokhu kulinda ukwenza ngoba ulinde usuku ongalwaziyo lokuhamba emhlabeni. Lolu suku luyofika noma ungahlala ungamkhonzi uJehova kodwa liyofika lolu suku elinjengesele elidinga uba ma ukhonza uJehova hlale ekuthandazeni. Ingayeka ukuthandaza ngoba umthandazo iwona namandla. Umthandazo uyaphilisa. Ingakho inkosi yezizwe ithi asilinde ngezikhathi zonke sizolinda ekuseni nje ngokuthandaza kubathandaza emntu kaNkulunkulu uthandaza ngempela uzuba uyathandaza idolo lize liqine umiza loJehova abonakala wathi kusembo zama uyena Jehova esimkhonzayo ngabonwayo isho kanjalo na imisebenzi yabapostoli ngolesithathu lokuqala uThoko Petro noJohane bakhupha kwaye ethempeleni olokhuleka lesishagalolunye ethiwa wathola umuntu wabeshoshe lokhu azalwa wabekwa imihla ngemihla esangweni lethempeli uthiwa lihle kuzacela imali kwabangenayo ethempeleni kuthiwa wabona uPetro noJohane bezongena ethempeleni kuthiwa maye babona ugcwala amandla lo muntu kaNkulunkulu uthiwa icela imali kwabhekisisa uPetro wathi kanye ehamba noJohane wathi awusibheke wasibheke wababheke ethi uzamkeliswa imali ibo khona uPetro uthi kuye anginasiliva nagolide kepha nginika lokhu enginakho ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha sukuma uhambe. Kuthiwa esembamba ngesandla somnene wamisa kuthiwa aqina masinyane akhe inyawo zakhe kuthiwa zaqina namaqala akhe kuthiwa waqhuma wema kuthiwa hambe ngena nabethempeleni eqhume ethumisa uJehova. Kuthiwa abantu bonke bambone hambe ethumisa uJehova lokhu babemazi bawuyena lo muntu wayehlalela uphiwa imali sango lethempeli kuthiwa lihle kuthiwa bamangala ngokumangala okukhulu ngalokho uJehova ikwenzile kuyena ngoba wamenzela umusa wamenzela into enkulu ukuphila enyameni. Kuthiwa iminyaka ngeminyaka engakwazi ukuyihambela kodwa ngalo muhla kuthiwa wazuza umusa. Umholi kaNkulunkulu uthi awunginika lokhu enginakho. Abaholi banjalo abathunyiweyo uJehova kunento abayiphathisiweyo kunento abanayo uthi ngegama likaJesu usuka ngohambe leli gama inone lenza imanga enkulu nebonakaliso ngaphandle uthandaza. Yikho into esiyophumelela kuyona siyonqoba izinto ukuthandaza iminyaka ngeminyaka lo muntu kaNkulunkulu ekhona esangweni kuthiwa lihle kodwa ngoba sikhathi sasingakafiki sikaJehova isho njalo ngewethu kuba uyathunywa ingilosi kaJehova ngalezo sikhathi esifaneleyo ubona umthandazo wakho usuphendulwa uma futhi hayi ngoba usuke ungaswakalini kuJehova uma ubona izinto engakenzeki ucela kuyena uJehova kodwa ubona izinto engenzeki wena thandaza awazi unqumela uJehova wazi uqalela uJehova ubanaso isikhathi nawe umthandazo wami ngoba umthandazo ufanele ufinyelele phambili kwaJehova ubona ubunzima buhlasela enyameni egazini sehla ilingo ngapha nangapha kodwa wena uthandaza qinisa uphepha phambili noma iva likhona enyameni isho njalo isinto esesizwe yazikwazi bakulo mhlaba siyaphila ifa lingekho enyameni
konke bekwayo enyameni ukuze lonto kumbuzise uba khona uJehova wakho. Thandaza kuyena, usondela kuyena ngenhliziyo evumayo sithi ekuseni nje asiqinise ekuthandaza noma sibona bunzima bukhona nasi izinto nalukhuvethe lukhona nabo bunzima ebukhona emhlabeni kodwa sinye isihlangu soba simphikelo omubi uthandaza. Masithandaza siyonqoba, siyowahlula izinto ezinkulu, siyowahlula impi yengilosi yomubi benjalo. Sonjalo ukuthi kodwa bethu wayibona wathi uma ebekhona uthandaza ngeke sakuyeka. Simon Petro lona wathi bayibona ingilosi kaJehova ingena ithi kuyena Cornelius athunywe ngoba kunomuntu wathunywayo uSimoni ePetro mayifika ukholela kuyena mbona bangaphala umuntu kaNkulunkulu ingilosi kaJehova. Kanti sihambe ngaphambili emtshweni boy khona abantu abazayo wena sewenge abasilutho bathunyiwe mina Jehova. Wathi awumngcwele waqinisa wathi ababona ngabasilutho mayifike bona uthi nami ngumuntu njengami, kanti umuntu njengabo yini nathi waqhabo bona abafana nabantu kunena iphathisiweyo oyinikeziwe nomuntu weJehova uba lento yona bethe uphilisa umhlaba yosindiswa engalokuthandaza elokhuleka ikhona kweziphephisa bonke ubunzima nakuzo zonke inkathazo siyonqoba ngokuthandaza. Basingayeki ukuthandaza ngoba safundiswa ukuthandaza. Simbonile umboni, sayibona ngawethu imanjalo ukuthandazana yekanga umkhonza uJehova waze wafika insuku zokuhamba emhlabeni. Impilo uJehova wayo ithandaza uyena ngoba nangu uJehova esimthumisayo nazi isikhathi nabo ubunzima bukhona kodwa siyonqoba siyophumelela ngoJehova wethu. Ngoba nabo ubunzima COVID-19 ivalekile izinto apha nangapha kodwa nomusa esiwutholileyo lelo thuba elincanyane ukuba mkhonza uJehova wethu esihlangene njengothandaza ukuba uJehova kabanada sinqobele nobunzima sinqobele uJehova. Hawu inkathazo nelingwe ikhula yabala emakhasini ngoba umhlabalani uhlala ulinde ngoba uzokufa, sizokufa webangcwele, sizokufa ngempela ngoba kubekiwe ukufa. Akekho umuntu ophila iphakade uma indonsa yesizwe ehamba kunomhlaba. Hawu yasithezwa yambatha umzimba ngamoya. Hawu phambi kwaJehova sibabonile abone bathi baphilile kulo mhlaba kodwa kwabuye kwafika isikhathi baba sithezwe sebayodla ifa likuJehova, ifa lethu nawu likuJehova wethu. Ewuseni nje qinisa uthandaza ungayeki uba nawo umzimba ngamoya uyiwana mzimba esiwulwelayo uhambeni wethu walo mhlaba uba siyodla ifa phambili kwaJehova sikalahlekelwa. Khana yethu ngoba siyisebenzela suku nemini sinawuyeka ukuthandaza, asinawuyeka ukumkhonza uJehova. Sesibheke khona emhlanganweni ngoba umhlangano kaJehova obekwa engilosi yakhe uJehova ngoba wahlangana athunyiswe uJehova. Sibabaza amandla akhe. Hawu nasi sipho sikamoyingcwele wasipha umoyingcwele ngesihle. Asiwazi ubasiwabonge nomoya oyingcwele ngoba uthengwa ngamali. Hawu lo moyingcwele kodwa uyisipho esivela kuJehova ethi kuba noma unzima uJehova wasiyo. Akekho umuntu kulo mhlaba onganolwazi ukuba kuyokwenzakalani uJehova kuphela sibuka yena. Sihlale emfundisweni ukuba hawe sigcine imiyalo yemithetho njengoba injalo yabekelwa lokhu ukuba sisebenzele imbuso kaJehova. Imkhalo yethu siyayihluthwa umkhulu mncane ethanda
ungathandaza uhlalelane, ungathandaza uhlalelane. Udibana uJehova wakho wena uthandayo. Ngoba naye uJehova naye ingilosi kaJehova ethunywayo emsini yabangcwele ethi masithandaze ngezikhathi zonke ngoba nawe ubangcwele oqinisayo. Kanti lokhu kukholwa ewethu kusekelwe ukuthandaza. Fundisile umoya wena bambelela kwathitheke noma kunzima ungalalela imfundiso ezabantu, lalela izwi owilona lasifundisa moya umthandazo wahlula zonke izinto ezizoqiniseka lokukhuleka njengoba masikawuyeke noma kunzima. Esho njalo nasemsebenzini yabapostoli bakhona uMoli uPaul athwa noSila kuthiwa bashawa imvimbo eminingi athwa bangeniswa ijwele baboshwa. Izandla nenyawo uthi kubo phathi kabusuku bavuke balimemeza igama likaJehova ophilayo. uJehova wezwe ezulwini walalela uJehova mthandaza ukhala wabo uthi bawuthandaze ngoba kunzima bathandaza. Kunzima imvimbo ephambana emsimbeni kubona kodwa bayawanga umbonga uJehova. Balibonga igama likaJehova phakathi kobusuku abathandaza kuJehova bebona kunzima bakubona bephakathi ewejele kodwa nali igama likaJehova bakhohlwa ngokuthandaza. Ngakhohlwa kanjani mina, ukhohlwa kanjani wena uthandaza uba nalo uPaul wamoya wengcwele ebusini lakho olikhasi mloya luPaul luwamoya ingcwele wilona oluyisibambiso sefanethu ele kuJehova loluPaul wamoya wengcwele kaJehova yozama uthambisi lomoya ingcwele kaJehova bewanga uPaul umoya wakafika usulokhululwa. Thandaza yebo ngayebo umeza uJehova wakho uyasondela ngoba wena ufundisiwe lawa mazwi nansi imiyalo nansi imithetho ehlanga ngilwazi kaJehova uwasilonde imiyalo njengoba injalo singabheka emuva noma kunzima khona uJehova sikhumbula, Jehova sikhulula bonke ubunzima nabantwana baIsrayeli baphenduka kuJehova wabo ngesikhathi sobunzima nangesikhathi sokuhlupheka bakhohlwanga uJehova nathi asikakhohlwa. Wabangcwele sibambelele simkhonza uJehova wethu kulukhuni yabalula amandla umthandazo uyikhawe kuyaphilisa. Sizolinda silinda ngokuthandaza ubona ingonyama ephohlayo bama ingasibambe ale ngonyama ngoba iyafuna ngabasusayo uba ingazitholi ale ngonyama kuba ayinqotshwa uJehova nalabo bunzima bukhona uyanqotshwa uJehova wethu. Thini basiqale ukuthandazeni ngekhathi zonke singayeke ukuthandaza singayeke umkhonza uJehova wenu abonakalayo wathuze mbosamo osenzela Musa nenhlanhla isimanga abakhonzi baJehova bese indaweni sonke kushunyelwa leli vangeli bamile yeshe kulezi ngesikhathi uyavaleliswa babuyela eJerusalema nethu eJerusalema abakhelwane ngomo yasophelela khona yobashonyolo njengoJehova itshalukuma uphumo halukuma ubuyo kunjalo siphuma singena kunomuzi ubalengilwazi kaJehova ngisibe nabo abaqotshwa sebeqoqayo emthwalo ebuyela kulomuzi wakhe uJehova wagcine labazalwane manganemuzi haleluya. Nansi ikamvangela uFilipu lapha ithi wena eyonokuma kaJehova okwesibili
isho njalo incwadi kaPaul umpostoli kwabaseFilipi isho njalo kwabesibili kwalesithupha ukuthi yena onokuma kaJehova akashongo ukuphanga nokulingana noJehova kodwa wasambula bathabatha kuma wemfokazana wafana nabantu wesiyana umuntu wayithobisa walalela thwala bunzima wathoba uJesu walalela kodwa ezambulile ubukhosi bakhe ngoba wambula ingubo yobukhosi abafana nathi indoza ezizwa thabatha kuma wemfokazana wafana nabantu wathi esafuza abantu wayithobisa walalela waze wasefane nasefane wasiphambono walalela uJesu Kristu ungaba kanjani mina ngenziwe ngaba yikholwa bathola uphaphathiso walalela bandla kaMoya Ngcwele base ngabe ngisakwazi ukuthoba ngabe sakwazi ukulalela bathi wathandaza hayi mayeke nasi isiphambano sakho sikaMoya Ngcwele sithwale njalo ngoba nendonsa izizwe sithwale waze wasefweni ithobisa yalalela ngakho lokho-ke uJehova wasemphakamisa kakhulu wamnika igama elikhulu wonke amagama kuza kuthi ngegama loJehova lukaJesu Kristu amatolonga aguqe abasezulwini abasemhlabeni abangaphansi komhlaba bese siyavuma ilimi zonke sethi uJesu Kristu inkosi akadunyiswe wama kulungileyo hayi wabekezela thwala bunzima thwala ijoka leMoya Ngcwele akaflathelanga inkatho ayisele emhlabeni bazodela isimo sasezulwini wasemhlabeni kuthiwa ngalokho-ke wathiwa amatolonga waguqe abasemhlabeni sezulwini ngaphansi komhlaba base ziyavuma ilimi zonke njengoba siguqa njengoba sithandaza nayi incwadi esho lawo mazwi kuba kuyaguqwa uthandaza wasuka usukuma ube ngenyawo ngoba ukhuluma nomuntu omkhulu kakhulu manje uJehova wasabekayo adalela izulu nomhlaba ngathi sihlonipha amakhosi ethu nomhlaba kangakanani uJehova ezulwini uma singaguqa kuyena uma sivuma ilimi zethu uJesu Kristu uyinkosi uba usho njalo amadolo phansi umuntu kaNkulunkulu ubambelele le mfundiso ngoba sifundisiwe nathi sabe singakwazi ukuba kuyaguqa kuthandazwe kodwa namhlanje siyakwazi le mfundiso ngoba unomholi wathunywayo thunywa ingcebo wezoqinisa ibhalo zewundlu ziyaqiniswa lazibhalo uba isihlale wona namazwi esingawadela kaJehova tophakade sime lendawo ngenqoba khona wathunywa uJehova uyena wamphawu namazwi uba siyoguqa uma sithandaza ngoba sesiyemthandazweni uthi mawuguqa impela guqa uthandaze phambili kaJehova bese uyavuma ilimi zonke zethu uJesu Kristu uyinkosi akadunyiswe esothandaza ngayo isambulo ethiwe lokuqala isho kanje thina labo phawu esikhombise kwathula wathi Jesu ngathi ngcenye hora ayibona ingilosi ngathi kunengilosi yebo ezimi phambi kaNkulunkulu saphiwa amankulungu esikhombisa ngathwa nenye zema yathwa lengilosi ngaselatini kunelade phambili kaJehova ngoba kuyileso sikhathi esingenela thini toyiphethe isitsha sawo sephepho ethwa segolide toyapho ephepheni ubayinikele kenemkhuleko eyabangcwele bonke ethwa phambi lathi legolide liphambi kohlalo sobukhosi towathi umsompepho
wakhuphuka wangena emkhulu abangcwele phambi kwaNkulunkulu usuvela sandle sengilosi nathi ke siyathandaza phambi kwaNkulunkulu baba wena usamandla ungabonwayo hayi bangesane baba siyabonga usigcina baba nokusihleka awuvuka nokuphila kubanga hlakanipha kwethu kubanga Nkosi yami uhlela wethu uvume wena esulwini hayi baba sigcina sathana Musa baba uphila Nkosi yami konke kunzima enkathazo zikhona sicela wena kama lothu encwadini yobubi aza ngahlangula Nkosi yami sebenze ngokuyikhanda Nkosi yami sebenzela baba mbuso wakho usigcine baba usibele wonke amandla Nkosi yami nemba sibhekene nayo yengilosi yombi Nkosi yami qhamuka ngendlela zonke baba ehlukeneyo uba isizuse baba silahlekelwe phila umphefumulo yethu hayi baba ibanathe hayi sigcine langilosa ingcwele uwazolinda Nkosi yami ukuthandaza unatha kwambeni walomhlaba siyobona baba ikhayilisha Nkosi yami uqinisela noma kunzima Nkosi yami baba nabo kunzima bakhona emhlabeni hayi siyakhuza hayi siyababaza kubawe ngilosi kaJehova hayi simele bela nale bandla lakho baba laba bantwana bakho baba bagcine ngilosi ayibone baba ibalondoloze phansi balesimo senzima kangaka Nkosi yami baba nalo ukhuvethe Nkosi yami COVID-19 baba beva abantu bakho ngapha nangapha ingilosi yakhe ingcwele hayi nqamuke hayi ngabantu hlabani wonke baba jikelele ingilosi yakhe ingcwele siyakhuza sikhuza nalo laba baba kishwa emhlabeni thela Musa baba wekhona baba ngafela wesuba siwazi ukukhoza umhlangano wakho vula baba navulayo kungavali muntu sasingasi baba ubona mihla yethu yokuphila siphathele into enzima angaka baba kodwa siphakamisa amandla akho sithi uNkulunkulu omole uNkulunkulu wangeke baba ibanathe silondoloze baba ube uphila abantu bakho bahlaselwe isifo yonke abantu basindiswe Nkosi yami baba enyameni emakhazini sithi tutu kulabo Nkosi yami abanjelweyo hlaba zabo bapha ngebhande lamoya oyingcwele baba batutuze ngilosi ayibaqinise aphila abantu bakho baba siyasibonane Nkosi yami ngomsa wakho siphila uzigcinile abakhulu abancane abakhomele baphile ingilosi ayisala nabo kuthi wonke baba kuhlaselayo khokhobayo ingilosi inqobe iqalekiswe amande sitha hayi be uphila senzela Musa baba senzela kuhle phambili kombuso wakho hayi ingilosi ayingcwele hayi simame nabethu baba phambili kombuso wakho bathunqe bathandaze phambili wakho baba usenzela Musa ivala intuba ivala indlela yawudumisa baba mhlangano wakho wathi awunakuma esulweni sengilosi ihlangane sekhonza baba mhlangano wakho usungene esulweni baba semhlabeni thina sipha amandla Nkosi yami wanqoba nawahlula impi yonke sibhekana nayo ubunzima baba busise nomthandazo onyuwele sweni bakho baba emagameni mathathu Nkosi yami uyise notshele moyingcwele ngoJesu akuzuke phakathi baba wethu osezulwini hlonishwe igama lakho mbuso wakho mawuze ndanda yakho mayinziwe mhlabeni njengasezulwini sipho lothonele
thethelela amacaleni yebo sibathethele bana amacala kithi wazi insikulingweni kodwa sinsuku obumbuso wami amandla nobukhosi ukuze ube phakade ngilozibusise Nkosi yami yawo umthandazo wethu yuwena kuwena njengomthandazo akhuloliwe kwesikhumbuzo usale kuwena baba indlela zonke Nkosi yami usuku alube luhle libusiswe ingilosi baba intandla lebusiso abe khona njalo phambi kwethu usiseke lakho igama ngoJesu uzukwe phakathi amen. Hayi sibonga phambili kwaJehova ngumdali wethu nomenzi Mike sene sinikile lelithuba wasizomkhonza uJehova sihlale njalo ke kulamazwi kaJehova sibuke yena ezulwini ngoba uyena uJehova waziyo uyena futhi ozosihlelela kuba unyaka uzohamba kanjani uJehova uyena ozokwenza ukuba ivuleke indlela ngaphandle kwaJehova silutho sibuka lona izulu nengilosi ezulwini ba uJehova enze umusa athele umusa uJehova phezu kwethu namangcwele bonke emhlabeni wonke abantu baJehova baphile babe njalo ibusise lengilosi ngekameni lakhe uJehova siqhubeke nokwenza imbandela efaneleyo sanitize kanjalo hlanze izandla ngendlela zonke social distance ngoba sifundisiwe bambelela ulokho ukuze wonke uhambe kahle nasempilweni uJehova abe nawe bambelela emyalweni nasemthethweni uJehova yoba nawe ugcine ngegama lenkosi uJesu siyethaba amen amen.